Tubasuhuze tubifuriza amahoro no kubabaza niba mwaramutse neza nk'uko natwe tubonye bukeye Imana ikingura. Ni muri iki gitondo rero cya tariki 27 tubazaniye amakuru akomeye cyane, amakuru mutari muherutse kumva, ariko turi kumwe namwe. Murabizi ko tutabasiga ngo tugende, ahubwo tuba twagiye kureba amakuru akomeye cyane no kugira ngo tuyabazanire namwe mugende mukomeza muyumva. Kanda subscribe, comment, share na like kugira ngo ukomezanye natwe hano ku murongo waguye wagutse w'Umuvumo Online TV. Reka dukomeze kubana rero no gukomeza tuganira, ariko reka tubasuhuze mwebwe abahereye mu bihugu by'ibiyaga bigari, tubabwira tuti mwaramutse, muraho, mwiriwe, bivanye naho mugiye muhereye mu duce tugiye dutandukanye. Mwebwe abari mu bihugu byo ku migabane igiye itandukanye y'isi, Afrika, Amerika, Asia n'Uburayi, Oceania ndetse na Australia, mwese turabasuhuje kandi tubahaye n'ikaze kugira ngo mukomeze mukurikirana ibigenda bivugwa hano ku isi. Tubagezaho amakuru y'ubukungu, umutekano, diplomasi ndetse n'imibereho myiza. Uyu munsi rero reka dukomeze tunyarukire hariya ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, hariya mu burasirazuba bwa kiriya gihugu, n'ubundi tugende tubabwira amakuru akomeje kugenda ahavugwa. Ni mu ntambara n'ubundi zikomeje kuba zakomera cyane. Ahangaha reka rero tuvunaguze tubagire mu ncamake, tukomeze tubabwira amakuru akomeye cyane uko ahagaze. Ni ukuvuga ko ubu tuvugana uyu munsi i Goma, umusirikare wa FARDC wagize uruhari mu bujura bweruye ku isoko rya KI 30 muri Majengo. Turaje tubagarukire tubabwire se uyu musirikare byamugendekeye gute. Ku rundi ruhande DRC na M23 kurenga kuguhagarika imirwano, FARDC ikangisha gufata uburyo bwo kugenzura ADF Hawk. Ayo ni amakuru turi buze gukomeza tubagarukiraho. Goma, umwe yakomeretse n'amazu 4 yibwe muri Majengo. Ibintu bikomeye cyane ara mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Murumva ko amakuru akomeje kuba gateranzamba, amakuru y'intambara, amakuru yo kubura umutekano ku baturage. Ituriho abasivile 3 bishwe na ADF muri Bahaha mu karere ka Mambasa. Ni amakuru akomeye cyane turi bukomeze kugenda tugarukaho. Ku rundi ruhande n'ubundi muri Goma bivugwa ko ari amabandi yiciwe mu karere ka Majengo. Birakomeye cyane. Ku rundi ruhande kandi DRC na M23 gusubukura imirwano i Masisi na Lubero. Ibi ngibi nabyo byakomeje kuba ibindi. Amakuru yacu rero turaza kuyasoreza hano kuri izi ngingo, aho Ibeni FARDC ikora imyitozo yo kurasa imbunda ndende kuri iki cyumweru. Abaturage basabye gutuza kubera yuko urusaku rwabarembeje. Aha kandi Masisi n'ubundi imirwano ikomeje hagati y'inyeshyamba za M23 n'ihuriro rya FARDC ndetse na Wazalendo i Masisi. Ayo ni amakuru akomeye cyane. Reka rero aya makuru n'ayandi menshi tutababwiye hano mu ncamake tuze tugende tuyabasesengurira 5 kuri 5. Ahangaha imirwano mishya yarwanyije inyeshyamba za M23 n'abarwanyi ba Wazalendo kuva mu gitondo cyo kuwa gatatu tariki 23 Kanama 2024 ku muhanda wa Kironko utari hafi ya Buguri mu karere ka Masisi. Telefone, mitodeke
ni ukuvuga ngo uyu bita Tresphore Mitodeke, umunyamabanga wa sosiyete sivile muri kariya gace kavuzwe, agaragaza ko uyu munsi waranzwe n'ijwi ry'intwaro ziremereye kandi n'izoroheje muri kariya gace ka Masisi. Ikibazo cyateye slaughtering benshi kwimurwa. Ati uyu munsi waranzwe no guturika intwaro ziremereye kandi n'izoroheje ku murongo w'imbere ikironko hafi ya Buguri y'inyeshyamba za M23 n'abarwanyi ba Wazalendo bashyigikiwe na FARDC, ariko umwanzi ntatera imbere. yiyemeje ombere kandi kumenyesha urujya n'uruza rw'abaturage rugana ahantu hizewe. Ibi bikaba byavuzwe na Tresphore Mitodeke, umunyamabanga wa sosiyete sivile i Masisi. Byongeye kandi abanyuma bemeza ko kugeza ubu agglomeration ya Katare ikomeje kugenzurwa na Wazalendo n'ingabo z'indahemuka nyuma y'imyigaragambyo yabaye ku wa 4 kuri 22 Kanama 2024 kurwanya umwanzi Ikisuma. Arasaba abayobozi kugira ngo amaherezo bakore ibishoboka byose kugira ngo barinde indi midugudu ya Masisi kurinda iki gitero. Ati turemeza ko Katare iyobowe n'ingabo zacu zirimo FARDC na Wazalendo. Imirwano kuva ejo uhereye mu kibaya cya Kisumu ntabwo iri muri Kisumu rwagati, kubera ko kurwanya bikome kuba inzira yonyine abasirikare n'umwanzi. Turahamagarira guverinoma gufata ingamba zose zo kurinda ikigo cya Masisi, Katare n'utundi turere. Ahangaha ni ahantu hakomeye cyane. Izi ngabo ni ukuvuga ngo izi nyeshyamba zirukanywe mu duce tugiye dutandukanye. Utu duce twose ubu turimo tuvugana tukaba turimo tugenzurwa na FARDC. Ingabo za M23 bazicanyeho umuriro. Ibi bikomeye cyane, ni ukuvuga ko intwaro zikomakomeye zibasiye ibirindiro bya M23 byose ahantu biherereye, hanyuma bakabicanaho umuriro. Aya ni amakuru akomeye cyane akomeje kugarukwaho ibi bikomeye cyane, aho ubu ngubu inyeshyamba za M23 zakomeje kuba zashwirashwiza. Ibi rero turagenda tubigarukaho bikomeye cyane. Ni amakuru akomeje kuvugwa hariya mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho dukomeza kugenda tuganira namwe. Andi makuru akomeye cyane hariya Irucuru, konvoye ya moto yambuwe n'abantu batamenyekanye ku nzira ya Rwindi Kibirizi rwagati muri parike ya Virunga. Ahangaha ni amakuru akomeye cyane. Ku wa 4 tariki ya 22 Kanama 2024 amabandi yitwaje intwaro atamenyekanye yambuye imodoka ya moto yavaga Ivicumbi ku muhanda wa Rwindi Kibirizi, nko mu birometero 2 uvuye mu kigo cya Kibirizi rwagati muri parike ya Virunga mu gace ka Rwito ku butaka bwa Rucuru.
Dukurikije amakuru dufite, hari moto enye zavaga Ivicumbi zerekeza Kibirizi zibasiwe n'aba bagizi ba nabi. Abambuzi bahise batwara ibintu byose by'abashoferi n'abagenzi, harimo amafaranga, telefoni n'amafi. Igikorwa cyabaye mu mutuzo wuzuye kubera ko iyi nzira itigeze igira umutekano kuva igitero cy'inyeshyamba za M23 muri kariya gace k'umutwe wa Mutanda. Usibye gusahura imitungo yabo, abamotari barokotse nta nkomyi. Ibi bintu bigenda byiyongera kuri iyi nzira, kandi abayikoze nyabo bakomeje kutamenyekana. Ni ukuvuga ngo bakoze ariya marorerwa yo kwambura bariya bamotari. Ukurikije uko ibintu bimeze muri aka karere, abaturage ba Kibirizi n'abakoresha uyu muhanda barababajwe n'iki kibazo. Batinya ko umutekano muke ugenda uzamba, bigatuma ikoreshwa ry'uyu muhanda rusange rigabanuka. Wibuke ko imanza nk'izo zari zimaze kwandikwa vuba aha, aho abandi bagenzi bari bishwe n'ubujura n'abantu batazwi ahantu hamwe. Ahangaha rero murabona ko iki ari ikibazo gikomereye abaturage, aho kudakoresha uyu muhanda bigenda bikomeza kwaduka cyane. Ibi rero bikomeje kuba bibi ku buryo bukomeye cyane, aho abaturage bakomeje kwinubira ibi bikorwa bibi. Ni ukuvuga ngo ibi bikaba byaratewe n'ingabo z'inyeshyamba za M23 ubwo zagabaga igitero gikomeye cyane muri kariya gace, umutekano ugahita uyoyoka gutyo. Ubu tuvugana, imboni zacu ziri ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ziri gukomeza zigaruka kwa aya makuru akomeye cyane, akomeje kuba azengereza kariya gace. Ku rundi ruhande kandi twababwiye amakuru akomeye cyane, aho DRC nayo M23 kurenga ku guhagarika imirwano, FARDC ikangisha gufata uburyo bwo kugenzura ADHOC. Aya ni amakuru nayo tukomeza kugarukaho. Ingabo z'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC zatangaje ko zifuza gufata uburyo bwagutse bwo kugenzura no kwagura ADHOC hagamijwe kwerekana ibikorwa by'ihohoterwa rya 12 ry'inyeshyamba za M23 ndetse na Fleuve Congo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Mu itangazo rigenewe abanyamakuru ryashyizwe ahagaragara kuri uyu wa mbere tariki ya 26 Kanama 2024, akarere ka 34 ka gisirikare abinyujije ku muvugizi w'ingabo Lieutenant Colonel Ndijeke Kayeko Guillaume ashinja inyeshyamba kuba azarateye ibirindiro byazo ikikubo mu karere ka Rubero mu majyaruguru ya Kivu kugira ngo bagereho. FARDC barashaka gufata uburyo bwagutse bwo kugenzura no gukumira uburyo bwa ADHOC bwo kugenzura, kugira ngo tugaragaze ibyo bikorwa kandi dukuremo ingaruka zose zijyanye nabyo. Dushobora
gusoma muri iyi nyandiko yakiriwe kuri CD. Inshuti za kadasohoka za Kumuvumo Online TV, reka aya makuru y'uyu munsi tuyahumurize hano, tubabwira ko amakuru yacu n'ubundi ari akagaruka. Nk'uko bisanzwe tugenda tubagezaho amakuru akomeye cyane, amakuru abagiye atandukanye yasesenguranywe ubuhanga. Reka rero tubifurize amahoro y'Imana mu bintu byose muri bo mikora muri no minsi. Imana ibaheze umugisha, mukomeza kubana n'iki gitangazamakuru cyanyu kibagezaho amakuru akomeye cyane. Mukanda subscribe, comment, share na like kugira ngo mujye mubana natwe gatanu ku kandi mwishimye natwe twishimye. Kandi rero mukomantinge, musharinge, ibintu byose bikomeze kugenda neza. Murakoze cyane, amakuru yacu nakagaruka. Caca.